So guys, non mang ipus tami da hon sami kok mama gari long tami. Tate mo non ke bang dia prang pisung thang awi ni pu. Mi pu nang di phan si anam hir gemi hang phan si da tami anam puni pu pen tami jo sik pan bam lo. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Terima kasih dengan Hempu Siwana Parwati. Biar yang sana. Oh ni mak. Ikut. Aku dah lepas liburan lagi. Buku ya kak. Apa orang cak kau? So guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. So guys, आप सबको फिर से एक मेरी नई वीडियो के साथ. So guys, कल हम लोग गया था तो शोरूम पे, तो आने के टाइम में पूरा रात हो चुका है गाइस, तो इसीलिए आप सबको पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ. So guys, अभी हम लोग क्या है ये देखो, कल नया बाइक लेके आया है, तो अभी पूजा करने के लिए लेके जाएंगे गाइस मंदिर पे. So guys, आप लोग वीडियो में बने रहे ना, तो वहाँ पर जाएंगे और गाड़ी को पूजा करके लेके आएंगे, क्योंकि नया बाइक है ना, पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, तो इसीलिए हम लोग पूजा करेंगे गाइस. इसके बाद आप सबको मिलाते हैं गाइस, तो चलिए वहाँ पर मिलता हूँ. So guys, चलिए बाय. A few moments later. So doon nitum sa kami hindi da fu si mandir mate baba lo kami da anamo an sa minang lelo lapen kita nitum kami yo dongka sapo mate si mandir lo si anam keng lo si lo lapen ke anam lo sami hiu de me jang kon lo mane yari non ke man mi lapen ke sebek kedam kami mesenang di kegan daman kami mesenang an so si sami mesenang mate anam hiu de me jang kon lo mate tu anam udah anam. मंदिर वालों बंगे आनाम हिर जमे लगे आनाम संगे हाय जहां पर नॉन के बांगी इकले में दाम लोग समय लगे के आन सुसी समय ते मी पंजी मते आन सुसी समय के लोग पंजी पंजी आनाम हिर जमे आनाम itu mangda longka sapu si मंदिर वालों से no nang mana pak lagi podang itu gari loh समय waktu puja kita mate katong pon pon si nang mana pak tangkon pon don tu yang lang momo don tu no na itu समय di kurang lẽ là một sự cần thiết thì tôi nghĩ là con lo tôi từ समय puja समय kalian bom lo dan tôi tu ini adalah kuku ini banyak guys, non mang ipus kami da
kon sani pok non gari nok sani kate monon ke bangge kan kusum kang abi ni tu ni kunang di pansi anam he ni hang pansi anam kuni ku pensani kan kon Haram Haram terangkan kita untuk selain misalnya pandang dari saya lang kita nang tang cukup dengan widan yang tu saya lagi jawab tu mana ngoti pilih lang ngoti budun apa tu wadon apa nam misalnya yang kasus ter pelu apa ter di di kok awak apa One hour later. biar yang oh ni mak ikut aku dah lepas 11 kali. Aku ya, apa orang cak kan.